I was young wakaba and from a Bonesman TV meeting at the Bonesman. And Chebia and a news people for pay up a minister for sanitation, a Cecilia Dappah. Na audience assembly court na asem no chemu say a ne house help ana a maya na nipa asebi wati ne fie no. Omo ne sika. Akot bisa say na omo wi sika ye sika sen. Sisa $1 million and a £300,000. Kisiskan a kako pay $1.4 million. Enumu ana and send me beto a year o my gana moon and 7 o'clock de cha. Abusia enu achi ana a year attorney general and I say office of the special prosecutor. Yes, omo invite a year Cecilia Dappah na ekoba se omo ede no eko ye nifie abako cantonment na nifie tu omkoye na amise ska news chimu ska omunya ye na kise ska no omo de be 5 hours ene kan ska no ngise enye sikaba a egufie na nche bia yi na aye aban ade eye sujafo ene ayi for security personnel call tudu ne omo abochi for no say omo no mo keep dollars no sari enim said there is a minister keeping $1 million in the house. Anye we nkwa o yesi ne fena aba ne yedie je won panfo bi ho no ma omo keep saa sika ne bu ofie be omo hwia na omo asoma se yenko abochi for ho na kakra abochi for so de your business no yenko enkwaje ensemi ekọ up and down na that sorry ya opanyin a wo ye good evening Ghana ewo Metro TV Paul Adom oche eso de nsem aba beto edwa Paul echiremu a minister yisika ya empayfo ko hu ye no sika no ese ne maame a waka baabi esika ka ho bi ena ne bra bi susu a waka baabi enso esika ka ho bi ena ne kunu enso esika ka ho bi ena amana kwaye $1 million no diska no enye Cecilia nkwade ye mom Cecilia maame ene ne bema bia waka baabi ena afiri ne kunu esika ena mo akipi no ofie ti $1 million ye ekipi ofie no you see this is a source and I say nipa babi eska no efriba sansem we ena good evening Ghana host Paul Adom ochre edebatuga Wajin chere ne sen wetim wajin chere afa aye comment section na woni yen ajwe enkom bi ma de ni na esi ya hano bi edebonsman amrepamu no ye be sanso ajwe enkom bi sem di kan kada bia no mehwemo wo advert bia fabra na ye mo de room for ma free enjo he kakra bi nya bia na ade amaye sa wo video bi so a ofre yen metwa ma wo sa pepe kakra bi na betua na enan so kake amount. Big money na isi hanom. Makra mo ina. Bye bye.